Assalamu alaikum. Hurmatlı tuğanlar. Hurmatlı жалпы YouTube көрерmanlar. At izleyenler var mı? Ulaka. Şu attı görüңүздөр şimdi. Караңыздар чыркан, демелепmiş чыркайт. Улagы жакшы. Аттын жашы 4 жаш. Шunda асый менен айтканда жаңы асый болот. Boyu 1.50'den жогору. Улагы ошо 100% гарантия кепилдиги бар. Гарантия жүгүрөт улакка. Baası 150 000 so'm kemi var tuğanlar. Telefon çalsanızlar söylöşөбүз. 0708 31 17 77 şu номерге çalsanızlar daha kişine gelişebiz baasın. At жөнүндө da genelret маалымат айтып берем. At Ошто туғандар. Şu Ошко келе бересиздер, алам десеңиздер. Урматтуу туғандар, ушул биздин Универсал ТВ каналыбызга катталып коюңуздар. Видеого лайк басып, комментарияда калтырып коюңуздар. Ошондо кийинки видеодон жолугушканча саламатта туруңуздар.